Man EFC Excellency, Honorable Chance Survivors, aka Birdman, Mr. Bird News. Still, daga duga ye. Wa boss mi go team ki kome ngeo ni, en ki kome ti surprise. Kin mayane no kwere ki tij bod gamente. O team boss mi la wiya wobe. Boss mi team moluwa la wiya wobe. Wa en ki kome ti surprise. Ti surprise. Kin ma la dir lobo me yere kwere ki tich. Eto ana yende gao meri locho mereo ma Yoweri Museveni ka gwata omini omere gwake. Ini tamana bear dan mami. Museveni pe dan mami. Utim Bosvik in niana mo kuon buronyo pi atore. Ini ngeo pingo wako Yoweri Museveni ka gwata po mage. Ngeo pingo ne. Omere Romeo umewa iri tich. Ana me wuna churu mar me kama chiling ti ye. Kama chiling ti ye unu duwara ye. Kama chiling ti ye unu duwara ye. Mire milimu butiyo wo. Eno waka lutira churi ini kutumo weng. En loka lim. Loka ruom me tich. Loka miyo tich man maki miyo minono. Neno. Kaki nono ngere ini wiyela mal. Kiki miyo ire duk tich matek. Yungeye ki neko. Utim Bosvik in gwaka ya. Utim Bosvik wood pariyamu in gwaka ya. AKA Birdman Mr. Bird News. Ana ngweyo yamu chuan. Ana ngweyo jimi inu. Kuji teri nge wiye. Kuji teng. Utim Bosvik wood pariyamu in gwaka. Ini ti kamaraj. Wa in be ti surprise. Pingo la diet lobo mea katwe vut. Dak mini ti da ye. Dak be mini ti. Ti ma be ma wil chule dak be na be. Utim Bosvik wood pariyamu in gwaka ba. So an pula karne mera miyo tam minono mere ke dano nano. Pula karne ana miyo tam minono ke dano. So ka boss mi utim me otimo mera tata upone ni ochuri upone ni boss mi utim chiero. Luo upone ni boss mi utim uchiero. Un ponge la diet lobo beru nga. La diet lobo beru nga un ponge o. Dak boss mi utim ka ini ta meri in beri chi dot ano. En pola diet lobo pen ina yeti machalo president advisor pala diet lobo pe chi logo me kan pe ero ini ti advice ma be ma ana chalo buri ni omere gwake kirkal che no put pe ngeo anda po yo ana tie machalo ruot pa churi pa mer ni pe o mak la ti ana churi mo ke kan pa mer ni pe o mak la ti a churi mo ke kan wan lu dir dong watu mo weng uting boss me kadak fudak ne ga ye ti wana churi to pa no dong tie uting boss me ka ke ne go ni pop ti no wan to gan dong tie so boss me uting umero gwake mata ga da umero gwake ki tij mak me ini yerane umere gwake an tij ma ini ti ne ene an iya piyom ne ala ne cha biena kwara ber ka wacha we kien ma boss me uting no kwere ki tij mago wiya chori. So tiena bien ka wacho ne official ne omere gwake. Lutiere wa tumo ni kuji. En loka chilling, loka lim. En wanlu en wala die lobro nyanguni. Jone ini me loka lim. Ki lok man metela. Era ye bune utyo go wen. La die lobro starting o kwedo kuji teteng kuji. Kuji dongu ming pa churi wen. Men meru me. Mi yere chilling will me en mero. En tamni. Kan ngan madong da pia churi. Mano da pe kagane. Ngeta ene no tika diverting tampa dano. No mer chilling a ye. Chi bena en minio. Chi yunge nirio nanwe. Nirio. Tuweja ka. Utim yin kumi gum wachanda. Boss me utim wot pa riemu. Yin kumi gum wachanda. So ana be bionu ki historio. Kuji. Titeng kuji nanwe. Gien matika neko. Ludiri wao. Ya luba chuli ka eni weng. Ana be bien kwe kirka che beri jo ken ki de kere ke official an aka Birdman Mr. Bird News aye to pe luo an aka Birdman Mr. Bird News